Patalo fatu talafo la radio Samoa ile nei fo itaiao, ma lole soifua manuialo maya o talo les faraile. A afia fe malanga inga va alele au kilani, mo tu sia le ele tise, tapunia awala ma e yei a inga wapolo ia leo ese mafale ono wale saunga le mu. O afianga nei o le telo vaingo le atunu a o ia yele ngata o le malo losio savili a o timunga mamafa. O le wafa le au ngā ina lapata inga o timunga mamafa mo Westland, ai ualanu mo muai lapata inga mo Coromandel, Bay of Plenty, Mount Taranaki, ma le o ngā tutonu o Mabra. O Mabra fo i leo wafa atonuina nisi o a inga o ese ono le ono la matia i lo longa. Ma e tusa ma le fitu se fulu a inga i Spring Creek o lea wa ave i eile fa atonunga. Ma e te tau ono ese e le i taina le i tula iwa i le tau nei. Reported tau nei o leo lo o anga i le Civil Defense i fale ta itasi ma fa ailoa ia i o ese ma e le ta tau ona vave fo i ane se ia tale lima i le afiafi ana nei. E tu whatasia talafo ele o yeini fale e o iei tangata wa ave e sea mai o lato lava fale i Mabra. Taliu mai fewa inga va alele e afane le fitu ana po wa fast fulma le ono fai ngā malanga le e New Zealand i tonu lava i o le atunu una fa alea o ngā ina na nafi ona o le malo losi o savili. Ma o le fautuanga o tu ina mai i pāsese o lo o whaata pena mo fai ngā malanga i le so fa asolo atu le whaai unga le vaiaso e tuli mata i a pēr swing o fai ngā malanga matai mi lunga le Apple Company ona o a afianga o le tau. Wa sau le taimi pisi o fe malanga inga le tuatele a matai tu uanga wa o ngal whanau. I fewa inga ta avale i lungo le lau ile ele, o le afo i wata punia le telo a wanga i West Coast au fiai ma le State Highways fulma le ono, i le vau Ross Mahast ona o la auto ulu ma pala solo. Ta ua mai fo ana po le telo pitonu au kilani mo tu sia ele tise. Whaapapala au malosi a o iai sauningo le maliu, to e fo i mai le ta avale e o ai, wa papapau. O mea nei na tutupu ana nafi a o ai tangata whai ngā luenga le to ese a vele pangotai a wai sauninga o se tasi o lona a inga, na whai e le marai wai kato. Reportia leo le to atelo i lato na a wai le sauninga le maliu, o sui o kengi. O tangata whai ngā luenga me le to ese wai kiria lea na o male pangota, ma na whaapapa lo le la au malosi le whaapea le whaatasi, to e vave fo i ane loe le ta avale sui o le au whai ngā luenga whaatasi male pangota. Peita iyo atu fo iu whaapapa ma pa o le ta avale ma o le ana loka i loi tutono le ta avale ai vala au le to ese mo se fesoa soani vave. Whaamaunia mai e leo o le ana ma ua atingi utu tau lata i le van le whalepui le ana o ai ma o lo o whaia i aiso e soenga. Ua whaamautino mai ei fo e le to ese wai keria o le alavana to e fo i ane saunga le mua na tangata ngā lulue whaatasi ai ma le panguta. Leilo le tangata to atasi a o iai le sami ana po i Rackland ma o lo o whaia nei so e suenga. Te au le ono i le afiafi na ripoti ai i leo e iai le tangata o lo o mo miele fesoa soani Manu Bay. Na toi fo i ane le pa umatu i si uma tangata na o lato o whaatasi se i vanga na i le to atasi leo lo tausa i lia pea. O Manu Bay e i longa ai i whaaseenga. E o mai le tau nei le i toi ma o mai se isi ripoti o so e suenga i le ngata i leo ai whaapele Rackland Surf Club ma le Coast Guard. Tapunia le tu maufale aingo lo i lungo le Sky Tower i au kilani ona o le malo losi tele o savili. O fale inga na iau fiele Orbit, Sugar Club ma le Sky Bar ma ilfa asilsilanga mai le Sky City le afiafia na nafi wa fai ai mo le pui o tangata uma. O lo o toi ilo i le so swing o le tau ma ilo ai le tonu mo fale ainga wa tapunia le tu mau. I au kilani lava, i reporti tu ina mai le taimina tu ufa ata sieta lo tai au. E se fulu ma le valu le leiva la au na pisi ele tine mua na nafi ona o la auto ulu o poumo li whaapea ai matau lungo fale o ainga na whaale angai nei savili. O le tau nei o lo o whai mageile wa aita we a matasawa i lano le malo losi o savili o lo o fitai ia iai nei Northland whaapea au kilani. Matala whaaiu, o lo o anga i mai suinga mo tangata o lo o nofo tutongi fale po o renters whaapea i lata we ana fale, landlords. O le masina asau leo whailo mai ele minister fale Chris Bishop e tala noa ina i le maota le tū la fono. O lo o sa wai suinga ma o nei suinga e aloa i le amatanga o le tausanga fau. O suinga nei au fiele toi wha afo i mai o le 90-day no course po o le suinga e mawhai ai e le ana le fale. O na wha amuta le taimi e nofo tutongi e nisi lo na fale ma o lea suinga e mo fale mau tutongi e le o iei se umi i lalo maalienga e tataua nofo tutongi ai periodic tenancies. Ai mo fixed term tenancies po tangata o lo maututongi i fale o lo o a ia i lalo le maalienga le umi e tatauna nofo tutongi ai. O le ato e au mai le mawhai ai ona wha amuta le landlord le maalienga o lo nofo tutongi ai e au noa ma se mafuanga.
O le periota fo'i wa ta ua le notice period, o le a fo'i o le a whaititia, so ma o le a toe fo'i ai i le umi sai ai, a ele i suia i le lua fe lua tasi. Saunoanga le minister, o ni suinga i si i tia i le whai numero fale i le maketi. O Talanalo Radio Samoa, manuia le nei tai au.